Muhawe ikaze kuri Ruco TV mugira amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye. Uyu munsi ni iminsi itatu y'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025 aho tugiye kubagezaho makuru yiriweho uyu munsi kibisanzwe muri studio za Ruco TV muri kumwe na Runezerwa Eric. Amakuru yacu y'uyu mugoroba arabagizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira amakuru y'umurenge uko biriwe uyu munsi, hanyuma uyu munsi ejo ni mugoroba umugabo ukomeye cyane hariya muri Congo witwa Lieutenant General Masunzu Pacifique yatawe muri yombi atwarwa nabi aja i Kinshasa. Hanyuma imirwano irakomeje cyane muri teritwari ya Rucuru uyu munsi mu gitondo barwanye cyane. Hanyuma turaza kugera i Doha tuze gusoreza amakuru yacu Tanzania mu gihugu cy'abaturanyi. Aya makuru unayandi tugiye kuyarambura mu mwanya mutoya, ntimuze gucikwa, ntimukureho urushinge rwanyu. Tukaba dusaba wewe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo amakuru yacu akugerereho ku gihe, ndetse ubona duteye inkunga mu buryo bumwe n'ubundi. Kindi wewe warangije kuyikora turagushimiye, urumuntu w'umugabo, urumuntu w'amahana cyane kuri Ruco TV. Kibisanzwe reka dutangirire amakuru yacu imurenge kuko ni bisanzwe niho tuyahera, kuko niho hingenzi kuruta ahandi hose kuri jewe ubagezaho amakuru. Uyu munsi babyutse neza, biriwe neza, nda masasu yigeze avuga ahantu hariho hose. Ubwo tuvuga ngo bameze neza ni bijanye gusa n'imvuru z'amasasu, kuko bagimamaza amezi abiri hafi arenga nta rusasu ruvugira muri Minembwe, abantu bose batekanye kuko byabaga bimeze nabi kandi biteye ubwoba. Amasasu ya buri munsi ya buri gitondo atera ikibazo ku bantu, usinzira ngo umare bitotsi nta nubwo ubona amahoro mu mutima ndetse no mu mubiri. Uyu munsi rero impande zose zigize uriya muhana wa Minembwe ziriwe neza, ziriwe zitekanye cyane cyane bivuye ku mutekano w'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ntago baryamye nta nubwo bosinzira kubera abaturage bahagurukiye kurinda no kurwanirira. Nanone mu nkengero za Minembwe za Mikenke hariya ndetse no muco hagati cyose ni kwa kundi bikimeze, babagabo b'abarundi n'ubu niho bakiri, babanzi b'amahoro, abanzi b'ibyiza, abanzi b'ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi bose baracyagomangiye muco hagati kandi n'inzira ziracyafunze. Tubutse ko ubuzima bukimeze kwa kundi buracyagoranye n'ubu nyine, nta kintu kiraba, nta n'ikintu kiriyongera. Ubu nyine ubuzima buragoye kandi burahenze. Ubuzima bwa hariya mu Minembwe buragereranwa n'ubuzima bwo muri Amerika. Ariko uretse ubwo buzima buhenze gutyo, umutekano uracyarinzwe, gusa hariho gushamirana kw'impande zose, ari impande z'abarundi na FARDC interahamwe ndetse na Wazalendo bashamiranye n'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe hariya muri turiya duce twa Mikenke. Hanyuma hari amakuru yabyutse acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko umuyobozi wa Troisième Zone de Défense ariwe Lieutenant General Pacifique Masunzu yatawe muri yombi, akaba yajanywe i Kinshasa. Ayo makuru yaje kubimpamo, yafashwe koko kandi afatwa nabi cyane n'agasuzuguro kenshi. Chef d'Etat Major ejo ni mugoroba yavuye i Burundi Bujumbura, yaravuye mu nama, ningaho yakuye ico gisirani cyose araza yitura ikisangani atavugishije General Masunzu. Ikindi cyari cyo cyose yatezwe n'undi muntu muto cyane, komandare ejo ni wamuteze, aramujana berekeza kwa Masunzu. Bakora inama y'amasaha 6 yose. Inama irangiye baramubwira ngo jimbere tugende, zana amatelefone yawe yose, hasigaye uje imbere tugende, kuko bari bamagaje indege iva i Kinshasa guhishwa atabizi. Bamukubitamo amapingu bamuta mu ndege. Bageze ku ndege bamubajije amatelefone yose,
basanga yahishe telefone imwe kandi ari nayo y'ingenzi bari bakeneye, arababwira ngo iyi telefone yayisize kuri sharijeri, byabaye ngombwa ko batuma abantu bakaja kuzana iyo telefone. Ubwo uwo mugabo ari Kinshasa arafunze, yahitiye muri DEMEAP aho ngaho n'urwego rushinzwe iperereza hariya i Kinshasa cyangwa no muri Kongo hose. Ubwo ngubwo arimo guhatwa ibibazo uwo mugabo General Pacifique Masunzu, ko arahatwa ibibazo hari i Kinshasa biteye ubwoba. Uyu mugabo yakomeje gushinjwa cyane kugambanira bene wabo no kutabakunda no kubigizayo ndetse no kubica, harimo ndetse arashinjwa n'urupfu rwa General Makanika, intwari y'Abanyamurenge, umuntu wakoze ibintu byinshi byananiye abandi. Uwo mugabo arikoreye urupfu rwe ku mutwe, ndetse agashinjwa no kugambanira n'abandi basore benshi b'Abanyamurenge cyangwa abandi basirikari bakomeye b'Abanyamurenge. Ifungwa ryabo nawe afite mu ruhari. Rero uyu munsi yafashwe arashinjwa ko ngo yabeshe inzego z'iperereza, ntawuzi icyo yazibeshe icyo ari cyo, ariko ngo nicyo ashinjwa Lieutenant General Pacifique Masunzu. Kuri uyu masaha ari Kinshasa, ko arahatwa ibibazo n'inzego zishinzwe iperereza mu gisirikari cya Kongo. Uwo mugabo nuko ameze ngayo, nuko nukuri turakomeza tuyakurikirane tubabwire uko bimeze. Ikindi kandi baramushinja ko ashobora kuba aganira bya hafi na perezida wahoze ari perezida Joseph Kabila Kabange. Uwo ni umuntu we cyane bakoranye iminsi myinshi cyane, akaba ari nawe wagiye amuzamura mu mapeta menshi cyane. Ubwo ngubwo arashinjwa n'ibyo bintu ko ashobora kuba arimo kugambanira igihugu, afite kugambanira ubwoko bwabo avukamo bwite bw'Abanyamurenge, hanyuma agashinjwa no kugambanira igihugu cya Kongo ku banzi bacu naribo ba Joseph Kabila Kabange. Hanyuma reka dusimbukire hariya muri teritware ya Rucuru, ari intambara ikomeye. Mu gitondo habaye intambara ikomeye cyane, mu buryo yari intambara irimo intwaro zikomeye, za zindi zikomeye za rutura, ndetse biravugwa ko abantu benshi bahunze, abandi bapfuye bicwa n'igisirikari cya FARDC ndetse n'interahamwe na wazalendo. Ubwo ngubwo rero imirwano irakomeje, mu gihe hirya hariya i Doha naho imishikirano ikomeje. Nanone tugiye i Doha niho bari guhuriza imitwe ibiri, ari leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC M23 twirwaneho. Ni hariya i Doha bari kubahuriza, bari guhuzwa n'umwami wa Katare, cyangwa umwami wa Katare hari i Doha niho bari. Ibyo bintu bimaze iminsi tubivugaho cyane, ariko aho bigeze nko ku ntambwe ya nyuma. Twababwiye ko mu gitondo ejo Perezida Tshisekedi nibwo yageze hariya muri Katare ari i Doha, avuye i Cairo muri Misiri, aho yahamagaye aba diaspora cyangwa abakongomani bose bari hariya muri Misiri, akababwira amakuru yose amugenza. Ndetse biravuga ko hari n'umusada bamuhaye w'intwaro hariya muri Misiri, birahari. Ndetse akazava hariya akaja muri Brazil kurema isoko y'intwaro. Hirya arimo gushaka amahoro, hirya akongera akaja kurema isoko yo kugura intwaro. Izo ntwaro ntiwamenya niba ari ziki, ariko nuko bimeze kabisa. Rero yageze hariya i Doha ejo. Uyu munsi nabwo Perezida Kagame yageze i Doha mu rwego kuja gusinya ayo masezerano yo kurangiza intambara hariya muri Kongo, kuko nawe ashirwa mu majwi na mugenzi we Gisegeti avuga ko ashigikira M23. Ariko ibyo ni ibintu u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda bamaze iminsi bahakana, ariko abakongomani bake bakomeje kuinsista mu buryo, ndetse Gisegeti amwita ngo niwe se wa M23, ngo M23 na FC ngo n'abana ba Perezida Kagame. Ngo Kagame nawe yagezeyo
mu rwego rwo kugira ngo barangize intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nanone yagezeyo uwabo Gisegeti ejo nimugoroba yavuze amagambo akomeye akakaye ku Rwanda ndetse na Perezida Kagame, avuga ko yamwibasiriye, avuga ko iriya ntambara ashora hariya ngo muri este ya Kongo cyangwa hariya muri Nord Kivu na Sud Kivu, ngo no kugira ngo afate Nord Kivu na Sud Kivu ngo abihome ku Rwanda, ngo kugira ngo babone aho bahinga, kuko ngo u Rwanda rwabaye rutoya rufite abaturage benshi cyane. Ayo ni amagambo yose Gisegeti yagiye atangaza hariya, avuga ko bitazakunda, bitazashobokera Kagame, ngo ahubwo iwe ngo azarwana umuhenerezo, ngo cyangwa ngo azakuramo imyenda y'icami cyangwa y'abaperezida, afata intwaro arwanira igihugu ciwe ku kiguzi cyose gikenewe, ngo azagitanga, ngo ahubwo ngo agarure amahoro mu gihugu cya Kongo. Umugabo uzi gucuranga cyane, azi kuvuga mu kanwa, ariko wamureba mu mirimo cyangwa mu bikorwa ukabura n'ikintu na kimwe, ugategereza amaso agaheba. Hanyuma ayo makuru y'Idoha n'amasezerano azarangira ejo, mu cyumweru gitaha. Kagame kandi na Gisegeti bazahurira i Washington mu rwego rwo kugira kandi ngo basinye andi masezerano y'ubukungu ndetse n'imigenderanire n'ibindi byinshi cyane hagati y'u Rwanda na Kongo. Bazaba bari imbere ya Donald Trump, perezida wa Amerika. Ngayo nguko ay'imishikirano ndetse n'amasezerano. Twibutse ko hano Idoha ni M23 na AFC twirwaneho bahuzwa na DRC. Hanyuma Washington muri Amerika hariya kwa Donald Trump abazahuzwa ni leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo. Dusimbukiye muri Tanzania, ari naho dusoreza amakuru yacu uyu munsi. Nyakubahwa Madam Samia Suluhu Hassan yarahiye ku mugaragaro. Nibwo yarahiye nyuma yaho atorewe kuba perezida, hakaba imvururu nyinshi cyane mu gihugu ndetse hagapfamwe abantu benshi, hagakomerekamo abandi. Biravuga ko hapfuye abantu bagera 1000, hagakomereka abandi bantu bari muri za 600, bamagana uburyo cyangwa imigendekere y'amatora yateguwe n'uburyo yakozwemo. Ibo ntibabishimye cyane icyama cya Chadema nico gikomeye hariya, nico cyahagarariye iyo myigaragambyo, kuko umukandida wabo wari kwiyamamaza yari yafashwe, baramuhigika, bamuta mu nzu y'imbohe n'ubundi hakiri, kugira ngo atazaza kubahangana nabo mu matora. Rero ibyo byose nibyo byateye iriya mvururu zose zakurikiye mbere y'amatora ndetse na nyuma yayo. Uyu munsi rero Samia Suluhu Hassan yarahiye, ariko arahirira mu mwiherero cyane. Yarahiriye mu kigo cya gisirikari kibarizwa Dodoma hariya, cyari kirinzwe cyane kandi hinjiyemo abantu bake bashoboka. Umuntu winjiyemo gusa n'umuntu wari ufite ubutumire wo mu muryango wa hafi wa Suluhu Hassan ndetse n'inshuti zabo za hafi, n'abantu bake cyane bo mu cyama cya CCM nibo babashije kwinjira muri iyo gahunda cyangwa muri uwo muhango wo kurahira. Ibyo bintu kandi ntabwo byigeze binyuzwa mu matangazo, ntabwo byigeze binyuzwa mu binyamakuru, ubundi kandi nta kamera, nta munyamakuru n'umwe wari uhari. Uwo muhango wanyuze gusa kuri televiziyo y'igihugu. Izindi gahunda zose interinete irafunze, nta n'ahantu namwe wasesera kugira ngo ufate amakuru cyangwa umenyeshe amakuru y'iryo rahira. Ngayo nuko byagenze. Abitabiriye uwo muhango, hitabiriye perezida wa Burundi Ndayishimiye Evariste, hitabiriye perezida wa Somalia, hitabiriye intumwa ya perezida Ruto, hitabiriye perezida wa Zambia, Mozambique nayo yadereze kimwe n'Ubugande. Abandi bagiye baderega, abandi ntibitabiriye, tibana dereze cyane nk'u Rwanda. U Rwanda nta muntu n'umwe wigeze ruderega muri iriya gahunda yo kurahira kuriya mugore
ndetse nta na message ya congratulation bigeze batanga, n'abandi benshi ntazo batanze, abandi bagiye bazitanga none. Rero nuko bimeze, ayo matora y'uwo perezida w'umugore ndavugwaho rumwe n'abanyagihugu ndetse n'abandi baturanye n'iki gihugu ca Tanzania. Tubutse ko uyu mugore yagize uruhare mu ntambara zabereye muri Kongo, yatumye abasirikari bo kuja kurwanya umutwe wa AFC M23 hariya muri Kongo, ndetse bifatanya na FDLR, interahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Akaba ari nayo mpamvu ahari wenda Perezida Kagame atigeze adelega umuntu muri kiriya gihugu mu muhango wo kurahira. Uyu mugore yarivangavanze cyane, ndetse abasirikare babo mwaramubonye, umwe mu generale ari kuvuga ngo piga ku nguru, akubita abasore barimo kwirwanaho, barimo gushakisha amahoro iwabo, akabita ibyiyoni cyangwa nyamujongo mu kinyamurenge. Amakuru yacu ngahe nahasoreje, mugire amahoro y'Imana, murare neza, tuzongere duhure ejo mu gitondo tubagezaho amakuru y'uko byabyutse hirya no hino. Murakoze.